da ti niko ne može oduzeti nešto tvoje. Ali ako ga i oduzme, to znači da to nije ni bilo tvoje. Jer ne možeš znati da li je neka osoba za tebe ako je ti držiš u lancima zavezanu za sebe. Dobrodošla u novu epizodu mog podcasta u kome se bavimo ličnim razvojem i radom na sebi. Ja sam Dragana Potpara i svojim primjerom ti pokazujem kako da izabereš sebe i zaživiš svoj puni potencijal. Na današnju temu inspirisala me je jedna djevojka iz mentalne teretane koja me je pitala šta raditi sa ljubomorom. Ja sam rekla ja moram da snimim odgovor na ovo pitanje u posebnoj podcast epizodi i evo ti danas slušaš baš tu epizodu. Prije nego što pređem na temu, samo da te obavijestim da možeš da dođeš kod nas u mentalnu teretanu da probaš prvi put besplatno. Znaš, ono kao što imaš u svakoj teretani u gradu, dođeš, probaš, vidiš besplatno i onda odlučiš da li nastavljaš sa nama ili ne. Zašto sam odlučila da ti pružim ovu mogućnost? Pa zato što dobijam česta pitanja, ja ne znam da li ću se uklopiti u grupu, ne znam da li sam ja za to, ja sam tek početnik, nisam nikad meditirala, da li ću ja moći da radim te mentalne vježbe, da li ću se snaći. Mnogo je tu nekih pitanja na koja ja ne mogu da ti dam specifičan odgovor, već tu ti sama sebi treba da daš odgovor, a kako ćeš ga dati? Tako što ćeš doći, probati i vidjeti kako ti odgovara energija grupe, kako ti odgovara moj pristup i način rada, kako ti odgovara struktura programa, tematika i sve ostalo što radimo u programu i onda ćeš sama da znaš da li treba da nastaviš sa nama ili ne. Tako da u 2023. godini do kraja ove godine imaš pravo da dođeš kod nas jedan termin, imaš napisano tamo kad klikneš ovaj link koji sam zakačila za mentalnu teretanu u opisu epizode i malo poskroluješ dolje, tamo ti tačno piše u kojim terminima imamo naše coaching susrete i susrete kada imamo vođene meditacije i možeš da izabereš jedan od tih termina da nam se pridružiš i da vidiš da li je mentalna teretana za tebe. Dakle, ovo važi do decembra, do kraja 2023. godine. Ne znam kada slušaš ovu epizodu, tako da znaš do kada možeš da nam se pridružiš, a za kasnije ćemo vidjeti kako će se stvari dalje razvijati. Sad da pređemo mi na ovu temu ljubomore. Prije svega moraš da znaš da postoje 3 vrste ljubomore. To jest, možda postoji 5000 vrsta, ali ja sam sada identifikovala neke 3 najvažnije vrste po mom mišljenju, naravno. I želim da sve što čuješ od mene, ali ne samo od mene, nego i od svih ostalih internet gurua, duhovnih učitelja, mentora, koučeva, psihoterapeuta, koga god, sve uzmi sa jednom dozom predostrožnosti i uključi svoje kritičko mišljenje i razmišljanje. Ako ti ja nešto kažem, to nije zapisano u kamenu. Ako je nešto moja životna istina, to nije apsolutna istina. Isto važi za svakog drugog mentora koji te uči nečemu. Jer ako ja jedem kikiriki puter i meni taj kikiriki puter odgovara, a ti si alergična na kikiriki i orašaste plodove, pa ne znači to da i ti treba da jedeš taj kikiriki puter jer će po tebe ostaviti negativne posljedice. Pa isto važi za bilo što radiš, za svoje mentalno i duhovno zdravlje. Ti sve saslušaj, ali na kraju primijeni onu metodu koja tebi ima smisla. Na kraju usvoji ono znanje, onu životnu filozofiju, ono učenje sa kojim ti najviše rezonuješ i koje će moći da bude primjenljivo u tvom životnom kontekstu, u tvojim životnim okolnostima. Pa isto važi i za ovu ljubomoru i za ove 3 vrste ljubomore koje sam ja identifikovala. Prva vrsta ljubomore jeste kada si ljubomorna na nekoga zbog onoga što ta osoba radi, ima ili kako ta osoba izgleda, hoda, govori, oblači se i tako dalje. Treba da znaš da je ljubomora u ovom slučaju pozitivna stvar i da je ona pokazatelj da ti to želiš, jer ti si ljubomorna na tu osobu zato što ti ta osoba pokazuje
šta ti možeš da imaš, kako možeš da izgledaš, kako možeš da govoriš, ali to nemaš. U suštini ta osoba ti pokazuje kako možeš i ti da unaprijediš i razviješ svoj potencijal. I ona ti pokazuje šta je moguće za tebe. I onda takve osobe na koje si ljubomorna zbog nekih stvari koje one imaju ili kako one izgledaju, kako govore, hodaju, ponašaju se i tako dalje, nemoj da budeš, da ta ljubomora u tebi izaziva neke teške emocije, da neko teško raspoloženje, loše raspoloženje. Već reci sebi, ok, ova osoba mi pokazuje šta ja mogu da uradim sa sebe, šta je moguće za mene. Ako može ona, mogu i ja. I odmah ćeš se osjećati bolje. I sigurna sam da si čula već za ovo. Ali u kojim situacijama je ovo primjenljivo? Ovo je važno da čuješ. Ovo je primjenljivo u onim situacijama kada si ti jako povezana sa sobom, kada dobro znaš šta ti šapuće tvoj unutrašnji glas i tvoje unutrašnje biće i onda vidiš neku osobu, aha, da, tačno znam, laserski precizno, da, to je to što ja želim da imam. Da, super što ona to ima, super što je ona to postigla, super što je ona stekla ovu vještinu i sposobnost, znači da je moguće i za mene na ovoj planeti Zemlji. I to je super i ja ću biti zahvalna toj osobi. Neću biti ljubomorna na nju, neću biti zahvalna zato što mi ona pokazuje šta je moguće za mene. U takvim slučajevima, kada si ti dobro povezana sa sobom, kada znaš da je to što ona ima, to kako ona govori, baš prava stvar za tebe, u takvim slučajevima je ljubomora koju osjećaš zdrava, jer ti ona pokazuje gdje i u kojim aspektima, na kojim područjima možeš da radiš na sebi kako bi se poboljšala i kako bi dostigla ono. Isto se javlja u ovim situacijama kada ti vidiš neku osobu, pa ona nešto ima ili tako izgleda kako ti ne, ili ima neku vještinu, sposobnost, sve ovo što sam pominjala u prvoj kategoriji, ali zašto je ova lažna ljubomora opasna? I zašto je lažna? Zato što ti u ovoj situaciji u suštini, u dubini sebe, istinski, ne želiš sve te stvari koje ona ima. Ali usled nepovezanosti sa sobom ti misliš da želiš. Zato što je to toliko dominantno, na primjer, u tvom fizičkom okruženju ili na mrežama, da si ti to usvojila kao neki preduslov za sreću za tebe u tvom životu i primijenjeno na tvojoj situaciji. I onda ti misliš da ti treba da ideš na sva ta putovanja i da se slikaš sa spomenicima zato što se ta travel blogerka, influencerka, šta god, slika sa spomenicima i sa zgradama, ide na putovanja i ti misliš da bi ti bila srećna kad bi radila to, zato što vidiš nju. Ali nisi povezana sa sobom, nisi još tačno osvijestila koje su tvoje prave želje, potrebe, koji su tvoji prioriteti, koje su tvoje životne vrijednosti. I ti tako ne znaš da se ne pomjeriš sa jednog mjesta fizički, ali da budeš najsrećnija osoba na svijetu. Možda to želiš. Ali tebi su mreže i takve osobe nametnule sve to. I zbog toga ti je izazvana ta lažna ljubomora. Ne samo lažna ljubomora, već i FOMO, takozvani FOMO, Fear of Missing Out, strah od propuštene prilike, strah da ćeš nešto propustiti, da će život proći pored tebe. O tome sam detaljnije pričala u epizodi 7 simptoma zavisnosti od društvenih mreža, pa poslušaj ako želiš dublje da uđeš u tu temu. I ova lažna ljubomora je zbog svega toga opasna, jer ti možeš da provedeš godine svog života jureći za tim što ta osoba ima ili jureći taj njen izgled. A da na kraju, kada to i postigneš i kada se iscrpiš do tada, da ne budeš srećna, jer to nije bila tvoja istinska želja. I šta tu treba da radiš? Treba prije svega dobro da se povežeš sa sobom. A kako to radiš? Pa tome služe sve ove podcast epizode, tome služi meditacija, tome služi mentalna teretana i mentalni trening.
Treća vrsta ljubomore jeste partnerska ljubomora. I kada kažemo riječ ljubomora, nekako nas uvijek to asocira na ovu treću vrstu ljubomore, partnersku, jel tako? I ti, kada si ljubomorna u svom partnerstvu, ljubomorna si zato što se bojiš da će ti neko oduzeti partnera. Ljubomorna si zato što se bojiš da će ti neko drugi oduzeti nešto što je tvoje. Ali što je važno da zapamtiš, da bi ti bilo lakše u glavi, da bi imala mir u duši, da ti niko ne može oduzeti nešto tvoje, ali ako ga i oduzme, to znači da to nije ni bilo tvoje. Ponovit ću, niko ti ne može oduzeti nešto što je tvoje, nešto što ti pripada, ali kada ga oduzme i ako ga oduzme, to znači da to nije bilo tvoje ili nije trebalo da bude tvoje. Ili je ta osoba koju ti je neko oduzeo i bila predodređena da bude sa tobom neki dio tvog životnog puta. Ali sada više nije i onda je u redu i onda treba da pustiš. O tome sam pričala detaljnije u videu iz prošle godine Propale ljubavi i prijateljstva. Prvi i drugi dio, pa pogledaj. Baš sam pričala o tom našem grčevitom držanju za neku osobu. Kada vidimo i mi i ta osoba da više ne ide i da više ne možemo, ali mi si dalje čvrsto držimo. A šta ti radiš kada se čvrsto i grčevito držiš za tu osobu? Pokušavaš da je kontrolišeš, da upravljaš njome kako slučajno ti je neko ne bi oduzeo, kako te ona ne bi prevarila. Ti stežeš tu osobu, gušiš je, gušiš tog partnera i tada su mnogo veće šanse da će baš zbog toga on pobjeći od tebe, prevariti te i tako dalje. Jer ljubav treba da bude slobodna. Ti kad daš svom partneru slobodu, on će sam da ti se vrati. Kada se osjeća slobodno. Jer će ljubav da ga vuče ka tebi. Ali ako se ne vrati, pa i to je skroz u redu. To znači da ta osoba nije bila za tebe. Jer ne možeš znati da li je neka osoba za tebe ako je ti držiš u lancima zavezanu za sebe. I čim je pustiš, ona pobjegne. Je li to tvoja osoba? Da li ti ona pripada? Naravno da ne. I ako ti paziš i strepiš s kim je pričao, s kim se vidio, gdje je otišao, s kim je izašao, nema ništa od toga. Opusti sebe i svoju glavu i oslobodi se takvog razmišljanja jer ti ničemu ne služi. Šta više, kontraproduktivna je. I imaće, jer zapamti dobro, ako se ta osoba ne vrati, nije bila osoba za tebe. Ljubav znači sloboda. Dopusti sebi da živiš tu slobodu i dopusti svom partneru da živi svoju slobodu uz tebe. Ako je pravi partner, živjet će svoju slobodu uz tebe. Ako nije, pustiš ga i to je skroz u redu. I ono što je zanimljivo jeste da možeš da analiziraš malo ovu riječ ljubomora. Da je pogledaš na ovaj način. Ajde malo razdijeli je na dva dijela. U prvom dijelu imaš ljubo, kao ljubav, a u drugom dijelu imaš mora. Šta ti govori ljubomora? Da se ljubav mora, da je ljubav muka, da je neki napor, da je neki trud, da treba da se čvrsto držiš, da treba da kontrolišeš. To je ljubomora u partnerskom odnosu. Ali ljubav se ne mora i ljubav nije ljubomora. Ljubav je sloboda. Hvala ti što si izdvojila vrijeme da poslušaš ovu epizodu mog podcasta. Ako su ti teme koje obrađujem zanimljive i želiš da radiš sa mnom, najbolji način da budeš u toku sa svim novostima je newsletter na koji se možeš prijaviti na mom Instagram profilu.